Loron dia bemalu karena hansir nabe oras na assisti hela programa live streaming ba edição no hinian. Program live streaming ka program entrevista exclusiva ba edição no hinian com tópico maka desafio no progresso promove produto Timor-Leste iha Jakarta. Também malu sira oras na dadão marcou na presença iha estúdio agência Tatoli Farol Dili adidio Comércio Indústria Timor-Leste nian ba Jakarta, Senhor Apolo Justino França da Silva. Loron dia, bem-vindo ba Itabon. Bom dia, Loron dia. Obrigado ba Tatoli, nabe mo convidar na mai prensa ya top show ya live streaming dan Agradeço Teves. Bela ita bela kuliah dari itu ya. Espera kata condição dia kala. Iya, obrigado bana Jesus. Tamannya graça ita bela hamuto kene, ita bela kuliah mos. Ita ne serviço de livre desenvolvimento economia país Timor-Leste. Atu promove Timor-Leste iha mundo kenar importante ida maka diplomático ka nabe dadau nego governo lihu nomos estado delega ita ni embaixador sira iha railiur. Kenari dane la suficiente kala to ba itania representante sira iha railiur tambane governo reforça tan adidu sira adidu iha area oin anesan area industria comércio area iha area educação nomos area sira seluktan honi objetivo ida maka atu promove Timor-Leste nomos lori investimento mai railaran o objetivo ida maka atu contribui ba desenvolvimento Timor-Leste. Tamane edição no hinian representante adi do Timor-Leste ni Jakarta honi ni serviço principal lubu ida maka atu lori investimento husi railior mai railaran. Tamane maluk sira ida atu continua ba edição no hinian ulung nanai adidu beli explica utuan ita bot simu kenar idane anesan adidu bazia ba nomeação conjunta husi Ministério Comércio no Indústria MCA no mos manek ho mandato tinan rua hahu 2023 no termina iha 2025 kenar principal saída maka adidu da tem que halo ba hir heta nomeação hodi representa Timor-Leste iha nação nebe ita bot destacado ba. Dia obrigado. Bom dia ba Itahutu, bom dia mos ba telespectadores au si live streaming Tatolinia, nebe mak assisti tene programa dene importante Teves ba ita, onsa ita tu manifesta ita ni serviço dene para ita mos pele contribuir outro hamuto kita desenvolver ita ni economia ita ni país dene. Dia primeiro reunião nomissão havu si Ministério Comércio e Indústria, husi liderança Excelência Ministro Nino Pereira, Vice Augusto Junior, Senhor Juan Omiahau, depois vamos ir nas despachos conjuntos da Ministério do Negócio Estrangeiro, anexamos diplomata ida, ou então atu serviço a moto que tinha chefe do governo e a Indonésia Jakarta, mas que tinha senhor agora embaixador senhor Roberto, é uma que dia, liderança da que dia, mas papel se baseia para despacho adidu sahalo itani politika ekonomi eksterna ya Israel. Portanto também ita tamau na baia membro mundial para con lilu ya comércio nia industrinya anesan WTO ia mos agora ita adere tomos base também mak canal importante de tebes ita halo politika eksterna ni Israel. Hoje mak Ministério Comércio e Indústria nomeana adidu sira início ahu deste nia governo ahu até agora ia despacho mak serviço principal ali do mak primeiro mak kita hala promoção itania produto Timor-Leste nia baia raiselo anesa hawi Indonesia segundo mak atau legaliza mos itania empresário sira alto ia railio Indonesia atau investimento mai Timor sira documentos para anda liga embaixada hau anesa ali se legaliza nomos sira colecionar documentos nebe mak at mai ia Timor-Leste. E terceiro mas anesan market intelligence ida atau hari saya ada oportunidade ia neba para esa ita bele hodi ita ninia oportunidade ida bele bahetan lucro mos ia nação nebe mak hau serviço anesan Indonesia e serviço ida mos atu convida ita ni investimento sira liur si Indonesia atu mai halo investe ia ita nia Timor-Leste baseia apresentação nebe mak
hawale sadido halo yana ba liu si manera haro cria forum business tu irmos itania business meeting siran dan ba para sira bele halo investimento mayane mas ita tenye explica buat siran ba depois itamos ena ba alene apoimos itania embaixador ena ba ia area protocolo também tatene katak itania visita mos barak mana ba debe serviço mos ia protocolo além demos ami adido sira entre ami nebe mak nomeação si ministério nebe mak relevante serviço amotuk hanesang ena ba adido educação adido defesa segurança imigração trabalho né saúde nia ita ena ba ami serviço amotuk ena ba onsa para tu representamos ministério hodi halo itene politik em geral governo nia agora no governo politik ita agora hahu ita manifestamos ia politik externa ba ho liderança nebe mak agora famoso mas essa ita na mambot karelasanan agus mau ho ita ni presidente Abraham Sorta nana dua ne mak si famoso ne ba be mak kunese ita kuteme ne mak karak ema simpatia teteves ema karak mai ia ita ni país dane Panghiri ita bota assume kenar hanesan adido ho kenar importante principal sernebe ohin ita bota explica ona sa desafio no sucesso saída maka ita bot hasoro Panghiri ita bot implementa serviços serna durante tinang ruana sim primeiro ita colhiu ita ninia desafio sim desafio com certeza ia more serviço ni ita te hasoro mas ia desafio nem mak famoso ita ne por isso importante mak ita ne commitmento ne desafio primeiro mak ita foi agora ita foi reestrutura ita ne Hanoi Info onsa para ita colabora ho instituição ne mak agora ia ba também nação gigante barak mas ia ba para mas sirne sistema laude kona antau ita tem serba ita buka ita desenvolve na fatin ho ita ni espírito voluntário tanto ita tene kata kita ni custo personal memang kita ia ita ituang lane sa nação selo diplomata sira atau halo promoção precisamos custo que bot mas ita nelas desafio baita mas ita ia na espírito voluntário be suministro mos colher kata akar la koi ba serviço tem pura uluk ita ni espírito voluntário né desafio memang kita ia oi na kata dia ita hal promoção botro promoção ita halo forum business ida ita precisa custo que bot também ela barak mas sira adido sira nação selo sira halo forum business of halo business meeting ne sira custo que bot depois sira halo ia fatin de bem bot depois comida ema di para um samai para um sat halo ia forum business tambah durante ne ita basi ho ita ne skala orçamento profissional be itu nemak ita rasi bukan maneira dek aku hasilnya dia ida serviço moto ko itenia adido educação também ita tene kata itenia estudante barak mak sekolah nova quase barak escola em Indonésia Jakarta antau ita usa maneira certa também temos recurso itenia ita prepara sira onsa para siramos hanesang brand ambassador ida batimor para onsa promove produto nova daí dalam barak serviço moto ko mos adido educação assistente adido educação em Jakarta Senior Jaime o Hermino nova serviço amutuk tanto mos adido defesa senhor mau itanya apa veteranos apa mau buti ho itanya adido polisi ini senhor Armando ho senhor Jenny Weber ne adido imigração ne am serviço amutuk onsa para mim amutuk ho estudante sira ami tama ba universidade ho itanya estudante sira halo manifestação promove itanya produto yang ba ne itu ang kabar kita halo na depois mos ita halo promoção halo forum business yang ba progresso nebe makagora hetan da katak ho presença itania senhor ministro nebe halo forum business da lahira nebe com certeza ia investimento barak makato mai itania Timor tambah sira mas atene katak conexão Timor rasdaune tiak ba o ina fatin tambah bele tamana ba ia membro Asia katak idane potensia botetes ba ita para tu simusira ia itania país dane Senhor Adido, hanesan oin ita bot explica ona kona knari da maka tu legaliza documento investimento sera husi Indonesia nebe ia interesse hakara atu mai investe documentos nebe ita bot legaliza ne em termos documentos saída no sira nebe atu mai investe Timor Leste ne mais ou menos baseado documentos sira ita bot legaliza ne sira hakara interessante lu hakara investe ia area ida nebe sim dalam barak
itare ni processo uma hira sira tuba legalização de documentos itare primeiro lihusimos itaninia promoção ita promoção ita bele ganha sirne hanoi para sira tomar hal investimento segundo itamos ia visitante turista sira mayane sira hari potensiane sira fila bari kata timor ia una potensialidade sira bela atu hal investimento e terceiro kata estamos agora nação nebe mak se desenvolver ia físico nebe baseado para documentos nebe mak hauhari hau verifica ia companhia barak mak maina timor portanto barak lima que ia ser mais tuir tender internacional por exemplo agora atu hal estrada hal físico nebe mak agora lagi hene nebe sira barak lima que ba legalização documentos para maina ia barak mos kolaba oisa sira começar balmos mais hal investimento ia área negócio-nya sira mai halo loja mai nek começa né depois agora dagmos ia na companhia balon nebe mak agora mai atumos halo serviço moto ko itaninya CCTL sira né câmara comércio sira né liliu ia osa tu sira hagbit ya site ne produto nebe sira halo investimento mos ia agricultura portanto mos sira husumos osa tu ba ia investimento taxa mas também né tasi ia processo de negociação nebe ita governo se dá a licença mos ban mas ia processo ia na e daí mak acontece ia legalizar documentos nebe mak hau hari ia Indonesia ia Jakarta quando ba documento ser nebe ita bot legaliza né mais ou menos ser empresário que cidadão Indonésia ser nebe atuma investe né ser nebe atuma investe né tu irita lei kar mais ou menos ma investe ho ninia emaden ho ninia saham ho ninia orçamento mais ou menos sira ne label ma investe mai lo que kios ruma mai at compete falu itania cidadão sira iharai larang tambah jatane kata agora ita kan tamana ia lei de kata kita ia ekonomi livre mercado livre portanto ita lahare empresário internacional ou empresário local ita ni governo hare sira hotu ia hanesan depende bani capital lebih makia ni bela hal investimento baseado bani nia estudo bahia planning nia business né lebih mak nia ia agora segundo ni hare potensial saída mak ia timor ni bela mai depois além dene itamos ia lei que dia kona para onsa halo garantia basira tambah dalam barak sira hal investimento né sira precisamos atu hare itene lei nebe mak agora usi no governo liliu usi Ministério Coordenador Assunto Econômico, mai Ministério Comércio e Indústria, estamos lei para o comércio-nya, liliumos lei indústria agora começa a desenvolver, tuan tan estamos bele na lei nebe mak seguro para atu bele halo garantia basira ya investimento. Nya lei kono basira sira husu lei saida maka sira precisa hareno né sira hanesan seguro basira atu halo investimento. Sira de preocupação makne ida mak lei garantia basiranya companhia nebe mak sira halo investimento. Tambah sira hari experiência ulok ia acontecimento itaninya itu ida be mo asada hel mistere acontece palácio hetang estraga hetang suno mas idane lai garantia da usi governo basira idane ma agora bebidas maneras mas agora ita ia na desenvolve lei idane onsa prato garantia lei bas se sedek matmal investimento ita garantia basiranya dan agora segundo sira kona vamos onsa status rainha tamada barak ita sidau ia raine bemak oferece basira tu hal investimento tahu sira main sira luga emar nain dia la tote tina de sira luga raina ngasa ya tahu dane sira yang katakne amin gasto osang ke barak na tama sira mai hal investimento la soal capital ki tuang sira capital ke bot depois sira hal long aruk tempo naru investimento jangka panjang nebe bot cernita ia hona Hanoi ida lius Ministério Comércio e Indústria itania ministro Nino Pereira ho constitucional e Hanoi política agora né ita queríamos fatin nema te bolo dia zona indústria ora sudah na zona indústria ita ia ona ida nema kita kuliah basira kata dia kona ba seguração ba empresário ba minha atividade estar pronto a garantia ba estabilidade pronto kita garantia além nene itamos oferecer rai para onsa imbel halo investimento ya neba bazia ba iminia investimento sada makin metahala neba nami tabulu ya zona industria i buat dia kita ba ita mak katak or salakne ia mono tasak ke kikuan ini mak kita 2,5% dek neve ganha sira teves sira tomai dia katak na sambe pemores mas ni tasak ne ki
agora ita mak tem ser bajam futebol ada. Senhor Adido, hanesan ohine ita dehan ida daun ita sida foi uma governo foi prepara ela lei garante basira vai empresário sira at mahal investimento. Mesmo sida a lei, mas be atu fo esperança ba empresário sirne atu mai investe ne maneira sida mak kita buat dalam barak usa liu. Iha Indonesia nune bele ganha confiança os empresários sira Indonesia atu mai investe ne. Terus pergunta ni dia que teve, tambah dalam barak sira assisti barak mos ia media sosial katak sira tu mai investe primeiro mak has ohine how explica katak lei garantia basira ninia empresa ne mak tem ser ia segundo ba Questão rai status rai ne e terceiro mak sir hus estabilidade itania paz estabilidade politik segurança nebe dalam barak sira tambah buat ita media sosial ne lais nebe dalam barak ita hus ba itane komplain sira kare sebela ita tu halo karena media sosial ita tem que ser post buat nebe mak positivo da rumah acontecimento nebe mak lau ya itania rai mas sira post yang kata gini ya itana acontecimento ne antau ida nema hamos dúvidas ba itane empresário sira isi na atau mai investe tambah sira kata dia oh timor ne ora sadak ne se ia processo ida estabilidade política mas ho itane presença ita fo garante ita explica kata dia ia mundo ne so único timor ne maka país nebe maka dame los ya nasaw barak si problema helek nasaw nebe mak foi kuan ho ninia vizinho nebe problema mas to iko sila simu malo ne yang mundo sila acontece so timor sir hanoi kona ei los ne também mak e figura rua nebe mak sira agora ne se aprecia tepes mak figura itene membuat karela sama Gusmao mos itene abo Ramos Horta. Senhor Adido, ho ita bodne serviço ida maka hanesan lobby empresário sira ho sira lobby ne maka resulta nesan resulta empresário sira balon ha hu lori no documento ba legalização at me investe no balon da daun ihe ona interesse mais ou menos ho si resultado lobby ne to agora malnya progresso ne insa por isso maka agora drag ne tare balu começa mai na sira tu loke na sina consultania ne e sira loke mos iana asa ita agora sira tene kata iteni independente sira mos iane sira adi do comércio sira agora bolo yang atas ekonomi Indonesia Timor Leste sina market intelligence maka tama kata sira agora ne sira fokus mos ba itene depende tamba ita colhe claro ita 80% bem essenciais ita se depende ba sira nebe sira na fatin be halo exploração dene ma ita na fatin lius investimento dene e segundo mak sira mos hariona katak timor mos fatin nebe mak sai transito dia e rai letak geografi nebe ke dia konsa bele tamamos bai Eropa nomos bai Australia idane ganha sira tetebes. Senhor Adido, hanesan ohin dehan além de idane ihamos itabotnya kenari dan maka atu promove potensialidade Timor Leste ne iha rai liur mais ou menos durante ne produto saída maka durante ne itabot esforço odi promove iha Indonesia nune empresário kara emane be at society ne produto ne iha interessante tebe satu social sim ora sedang ne itare kata ita mos agradecer baitene empresário ida nebe maka si jovem empresário ne nia halo na investimento ya Indonesia nebe ita tene kata produto itene agora Timor ne maka hanesan produto bonita makse café tambane café itare kata mais qualidade ya mundo café ne mas ita fande halo exportação ba musandek ba nação selo mas ita sila kare café nebe makita loke cafetaria nebe ita agradecer ba itene nia setor privado empresário mau agali nebe consegue halo investimento nama ia Indonesia agora ni hahu husi Bali agora ni loke na cafetaria ida neba Cafe Timor Cafe Ud ne ia Lipo Mall agora dag ne ia bizintante barak tama Malaysia koko kata Cafe Timor ne único tetebes sabor que dia ni la impacto ba itene moras fuang nomos rins tamani apoio ta itene existência fuang ni horis idane siramak fo kui baita nebe agora dag ne itani ni produto nebe maka agora tama nebe maka
café, além demos agora dá que hala aproximações ho mall balu ya Indonesia atau oferece tam fatin para onsa senhor agale demos si loketan cafeteria dan espaço ida tamba ia Jakarta atau onsa para itane café ne bele sai famoso mos ia Indonesia ratu hahuna i produto balu ita tene katak kita harus lakukan ita kuliah konaba produto ita hatang ba mercado mak sida bele tam itare quantidade nebe politika da agora governo halal nemos dia com satu hasai produto ini produção sirene tambah dalam barak ita kuliah konaba mercado ne ini espaço bot hal exportação ne kuliah ita kolaba elas kuliah sa mercado ba bang ita kuliah hala kilo ida kilo rua mas agora ne mai kuliah quantidade mas nya tem ser label koto tambah consumene nya label koto tambah ne kita tu hatamba mercado ne nemos si desafio baita onsa para atu governo ne bele habit onsa itanya grupo sira nebe makoras dadak ne ya itanya grupo agricultores café ini kan tanto ya buat selo provinsi sira for subsidi sira para sira hasai na itane produto ni quantidade tambah dalam bara kita halo te MOU ho ema ita bel halo primeiro exportação ban ba mas segundo tan ema tu husu tambah processo de stock ne latona ida nemos itane preocupação tambah nema agora ne ita hamorismos ya mercado fronteira tambah quantidade nebe ita natuton provinsi sira halo ia ne escala que quan nebe agora ne processo la ministro excelência Nino Pereira fundamos bahala visita da entidade ita kole kona bang satu reativa palitania mercado fronteira para ho itane produto nebe ma quantidade itu kita bele hatama pa Indonesia homos politika nebe maktina maitang se itane quantidade dia kita kolya konamos ba eksportação nebe ma ho quantidade report nebe agora ya nebe mak produto bele tama makita ketak dem vanili maek kutulau ne tam komisa bana ene bana nebe so kede kita tu hatang ban ba mak sida dia nebe dalam barat mos haware katak ho liderança ini Câmara Comércio CCTL sira ho Senhor Jorge katak niamos emane bemak visionário dia kanu India bisa beratu fokana ba onsa tu coragem ba itene grupo agricultor sira grupo cooperativa sira para tu hasa produto ne produção ne para onsa ita kuliah halo negociação na ba emase ba katak ne lakotu exportação ne sempre ni sustentabilidade ne ba na fati idane nebe agora ne mak politika agora ita tem que atender lá e atender mercado fronteira para onsa ho quantidade de tona ita bele pelo menos ita não sabe bele tama fale mai tal circulação bem hira ita buat saya nessa nadido ita buat hal promove kono itene produto ida ma café no produto sira selutan ita buatnya acompanhamento mais ou menos para depois de itania emasir husu itania produto ita haruka pa mesmo honya quantidade nebe utuan sidagia sustentabilidade ka quantidade ida nebe diang mai be o insa tu garante wain hira consumidor ka sir nebe hola itania produto sirne atu garante kata que itania produto sirne ia qualidade no prensa ne patrão ka certificação internacional atu sirabel consumo ne Idanemos itane problema ida kama ita kuli kono ba origin certificate tambah itane porto tama ban vamos precisa certificado nepe qualificado mundial sata Indonesia certificado rua sira kuliah ba standar SNI ne sira kuliah kono ba geral depois mos ia kata ia produto ne tinggi certificado halal 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 idane nebe idane ita tu prensa mas ita agora dau ita mos usi ita ini Instituto tidak hanya IKTL, mau servisa moto ko SNI Indonesia, mau saya Badan POM, dan onsa tu haremos sertifikado ne pronsa produtor usi nasang ruane bele fasilita tamasai. Na ita rezambole além de nemos ita e Ministério do Comércio e Indústria mos se uma exportação liu si Departamento do Comércio Externo si fomos a origem certificado ne ba ita ninia a companhia de bema halo exportação barai liu. Ita uluk ita halo masin kita halo exportação para Singapura, nema agora Ministério do Comércio e Indústria temos husu osang tinendane lili focal liu ba industri masingnya. Karena kalian di produto hirak ne kari hemos produto selu tambah atu kuliah kono ba Timor Leste ne lausia produto hirak ne ba Timor Leste ia area potensial barak tebes. Ane sana rido at contribui promove Timor Leste ia Indonesia ne
além de nakar saya mak kita buat promover nune bele atrai dune investimento mai tanya nasaun. Ya, los. Além de promover itane produto, ita Timor Leste ita las dik ia mina bazia ba data nebe makusim ministero minerais ita tane katak ita upstream downstream ita ia rikusoi nebe ke barak. Tambah ita mos ia rikusoi hanesan marmer ne to agora sidak bok nebe hausan den sadi mos manifesta na fatin lihusi forum business apresentamos possibilidade ita ne potensial saída que Timor ita apresenta basira liu bom satu sira mos bela hal investimento indústria nebe graças a Deus katak além de ia produto fonda kau tememos katak ita ia potensial kameli nebe da rumah ita fana kameli value rek mas tilos kameli ita bela hal explorar ne ita koleba diversificação produto nebe ia companhia da India la kelihatan nemos hari ini companhia ne ia tempo badak sira halo lançamento namos ba fabrika kameli ne ba Minamori Ya Timor. Timor nebe horas Companhia ne ada dalam existe em Indonesia maka ada do. sim ne sira usi solo mas sira agora sira físico lá na ya tempo badak sira to hala e além de nemos ita ia na concorrência ida kata ya tempo badak mos ita si lonzi kona ba industri kona ba marmernya nebe companhia da sira usi Indonesia sira usi kadeng NTT nebe sira maximai nebe ia launching be ita ne opening di International Tech Expo ida ne ita si lança mos ba ya fabrika exploração marmer Marmornya. iya man tutu ya Kuliah kono ba anesa ohin adiru dehan intelligência market. Ne anesa ida parte ita tafu. Saida maka ita bela aproveita wahira ita iha Indonesia nune ita mos bele aproveita hodi promove itanya produto saida ma wahira Indonesia kuliah kono intelligência market na saida maka ita bot identifica ba iha na ba anessa oportunidade ba Timor Leste atu anessa holo oportunidade ne hodi halo investimento lilu da halo investimento ka exporta itanya produto serna beda daun ita ihan. Sim, idare primeiro makne Indonesia mercado que barak população barak los nebe ita hal produção dia negara ita mercado ita lika bukana tambah ita Indonesia ne mercado que bot tanto ya nação ida nebe mak kanes Australia mos mercado que bot ne primeiro marketing inteligente nebe maka haware ena ba e segundo kata itania mapeamento aso ina dia ne mapeamento nebe maka leta geograficamente ne ita bele dada mos investimento barak mai la satu hal investimento dek mais dia tambah ita porto condição porto ita ihana tambah dalam barak ita Timor durante sisi kata kita Timor ya Uni Eropa kata si fohela keistimewaan ba Timor kata kita hal eksportasi sampah zero tax portanto ia fundau kebijakan Presiden Amerika Donald Trump tarif NP mak foi ita ia 10% dek tanto nação seluk buat Indonesia hahu primeiro si 32 masih halo negosiasi agora tumba 19 nebe oportunidade dia que tebes para usar sira mai ona halo primeiro sira usamos fatin portune hanesan logistik ida hanesan hoyo Singapura ne mak sira katak ora sadak ne itene país ne letak government ne dia que tebes agora ita hende kita ne step dari politik laudia kita ne lemos laudia com certeza a mamberua mas sira be exportação exportir sirne si muda sirnia dalang ne liu si Timor hoto nebe mak kita agora tambah agora ita ne condição nebe mak ita ia dra ita ne porto ne preparado los dela depois ita ne taxa que kuang 2.5% de ne belemos fos retorno basira então ia buat rua sira bela halo repacking sirne produto bela haro ka ba ia nação nebe sira karak ba tambah Timor sira usa na fatin Timor nia made in Timor Leste tambah agora ita kan lansana ita nia made in Timor Leste horas fonda ko excelência ministro no período lança dia kata Timor Leste orang produto ya rasik ho ni marka rasik made in Timor Leste então ida ne sira bela repacking sira bela haro ka ba o ida kata sira bela hari sira nia sap industri hane itama ita ia na zona industria ia rai profesi basira sira loke sira industria sira bela halo produto ne husi Timor Leste usa made in Timor Leste se produto itania primer baru lah ya sira bela haro ka Indonesia mai mas sira usa kemasan nebe made Timor Leste ida ne quase como itania companhia balu Indonesia nebe makna ten halo exportação ba ia Amerika tama sira te kata tax nebe mako bot
atau sira ya Hanoi na mai na atau mai Timor. Agora ita depende ita tu si musira ho condições nebe mak ya ita nia preparado ita si musira ho ita nia lei sira kata lei dia ita ni tasan beki atau ita ne fo podia basira ne agora sudah na ho etang ba sira durante ne mai visita la fate ita nia embaixada colegio embaixador colegio hau ita nia conselheiro en vamos dia nebe ita harus sudah ni tahla aproximação na fate ho sira para ya tempo badak ne sira bel mai ho dia importante masuk ini itu nih stabilitas politik na lao dia para ita tu ya Hanoi ke dia kan sampai ita nia desenvolvimento ekonomi Timor Leste dan kulit kan hafu mercado ka oportunidade nessa oportunidade vale maka ita buat identificar wan hiri ita buat nessa halo inteligência market ne produto saída maka Timor Leste nessa oportunidade ba Timor Leste atu faan he Indonesia kari Indonesia lah iha nune wan hiri ita buat identificar o produto Timor Leste idane merece dunia atau tama iha Indonesia ninia produção kan ninia stoknya limitado liu. Ita are quase ita tamba Indonesia ho ita nesang nasaun de nesang ni postura rai ke nesang satang ho NTT nebe quase produto ne ita nesa ita lah diferente item de mak ita iya nesang outro so kede tamba mercado ne katak ema barak ke barak tamba tu konsumo ne barak nebe da rumah sila bele atau hatan prepara stok bah sira neba nebe sira mas agora ne sira tene katak sira nia mercado iya antau politika nebe mak sira nia estado agora liusi liderança presidente Prabowo wakil presiden sira koli kona ba industri hilirisasi katak dia sasan la bele sai produto ne sosani kemasan dek para insa sirkulasaun ne osang ne hene ba dek ada bisa tene katak ya Timor kan sasama sanesan depois ita depende ela basira mas makas debe quase so tawarene mak konsa ita oportunidade ita mos bela halo investimento ne ba tamba mercado iya so que ita ni empresário sira balu mak sida ke Hanoi datu ba halo investimento ne ba tamba mungkin haretok sirnya capital o sida lei kona bali trabalhadores nia lei kona ba to investimento ne balu sida par e buat dia kita mak yang vamos kita tenga kuliah kata eman empresário sel nebane sini nia investimento ne last take back atu hetang osam batau banco mas na sira hetang osam para tu sira investe faliba aset ne buat dia kena kita hetang hasil nia neba nebe ita kuliah ita ba hodar ma visita kuliah ho empresário bara kena ba nebe mak sucesso ita ba haresa ne conta bancaria ya banco ne sel minta sira kreditan mas sira hari falsen aset hal investimento maka masin aset tambah katak dia semua hira investi ba aset ne ita toba de kona aset mak serviço nebe ida ne mas asan experiência da baita katak ita ne empresário se Timor mas se bele hetang ona osang ita bele hal investimento ba ia aset sene se hetang oportunidade balo ita bele kredit tambah agora ita ne liu silnolo governo katak atu ia anak banco de desenvolvimento ne buat dia kita no mos ya kredit suave mos ya nebe onsa para ita bela hal investimento ba ita na aset ne para experiência sirna be ita bo sir hetan husi Indonesia karek durante ita bo siramos fahemos ba ita nia empresário timoran sira ne siramos iho Hanoi ngona laos investe de tihara ilara mai be Hanoi ngona hal investimento mos iha railiur ne ba so dia agora tare liderança CCT ho signor Jorginha liderança hore dia TTV so sira selo nebe quase hore empresário nebe mak agora estrutura be CCTL ne quase empresário nebe mak sucesso na agora depende se linha unidade ne província para serviço mútuo província sira mak bele hal investimento ba aset nebe bot ho capital be sira ia província bele halona competição nebe que dia como empresário sira usi internacional também tem cada aí tetama na bahia ASEAN com certeza ia buat dia mos maita ia buat atmos maita depende vai ter linha competição de agora ita ia preparação de kita ia kuliah kono forum business ne durante ita buat ia Jakarta forum business ne be ita buat liu ministério no mos ita ni embesada durante no organiza ne kuliah kono assunto business de negócio de kuliah mos assunto ser ne be bele contribuir lor investimento atau investi na nação. Sim, primeiro ita tem kata kita kena manifesta lá ita ni país ne ba dalam barak
ita belo ukuana kelor mas itania representativa ne meladung sida ata tama agora Indonesia mos bol tama na botida ia na be generasi Z ne quase barak mak sida ko ne ita tenga manifesta além de ne itania cultura budaya itania turismo potensi turismo ita mos apresenta na para siramos bele conhecer dia klitar ia tempo badak husi MCA mose halo forum bisnis ida di hosi expo nebe si halau ya Timor Leste ne forum bisnis nebe ita bo cira organiza ne se foca pasai no se maka tu participa iha evento ida nebe si halau ya dili ya tarik la sala semana oi ne sim idne forum bisnis ita to halo mas alene ne ita cria na dili international trade expo idne mas primeira vez ita foi hahu hitenia nação de Expo Internacional foi pertama kali foi a primeira vez que halo li o Ministério do Comércio hamoto ko itania vice-ministro senhor Calbodlai ane somos ministro com relação ao economia nebe ita foca ali com a ba o satu hamoso itania empresário Timor Leste ho empresário será si país ali ita kolia o satu promove idekne produto depois além dene atu criamos serviço network para usar serba hatene saya mak serba serviço amuduk yang nebe itamos criar forum business ne positivo magdane onsa para tu entre país ruane bela surumalo empresário ruane bela surumalo bela ide bela apresenta ninia acompanha kota nini atividade business ada magneto ne depois Timor Leste nos apresenta se dene di sirala nebe ita íamos prepara MOU balu além de capacitação voltemos ita neba ita prepara outro nebe UMKM seramos ita na frente também ita tem kata UMKM ne mecanismo força econômica da ita nebe ita me sirne presença nos ita precisa nebe ia nação hira mak participa Camboja Malaysia Portugal China Macau Indonesia Singapura Australia mos ia outro nebe ia nação hira mak si participamos além de itania VIP mos nang hira mos mai isi tani ministro comércio Cambodia o vice-ministro industri Indonesia portanto si ketua umum Kadin si Jakarta o si ketua umum si provinsi hiramos si mai hoto bupati belo mas mai hoto forum business ne ida maka atu cria conectividade entre empresários sira nasa empresário italian da daone mahom maka CCTL kari resultado serviço ne be ita bot halo Indonesia mais ou menos conectividade ne ita bot halo ne consegue lori empresário timoruan ho Indonesia hira maka consegue serviço hamutu kona hodi hahu hanoi ngona halo investimento além de iha Timor Leste mas halo investimento iha railiun sim nebe tinang kotuk hau ho kitania KBRI ho embaixador Indonesia nebe mos participa iha expo de Indonesia ia tempo ne vamos a me halo forum business entre Indonesia ho Timor Leste nebe quase itania na KBRI combinamos itania presidente CCT sira usi município hototu participamos ia forum business nebe além de sira halo forum apresenta itania potencial ia Timor depois siramos simu serama kita apresenta nebe quase agora se lau mais nem mas hoje nita for prioridade de agricultura também agricultura mas há um papel importante não essa baita no país nebe lau hamut ko sirania hanoi misalnya kata siramos kolek ketahanan pangan neba nebe sira neba mak sira bele hatamamos hanya pupuk organik sirne asa para itania cara kita fokus banatar kata mas haran bele dia kata bele hal paling dal hirane pupuk dene mak sirang nebe agora ne pupuk mus balu bele maine taman nebe sesitel ruane ya na koneksang dia nebe mak agora ne bele dia kitang ho hira ita halo tang expo de international trade expo nebe ia forum business ne com certeza ia esperança de kata sira bele hetantang da kolektividade nebe mak dia kitang to forum ne bele cria ka hametin lutan konektividade entre empresários sira iya di forum ne mak kita bele hamosu kata potensialidade saya mak kita bele la hamoto por exemplo asa ia Ermera ninia dia fokus li bagai café usi manufahe ni fokus limos bahaya agricultura tosuai nebe ita identifica tambah ita mos ia datus nebe mak dia tetep usi Ministério Planeamento
investimento estratégico tambah identificar na kata município hirane ini potensial di primeiro mak saída lilio ia area nebe mak ini ia nebe ita agradece tambah bele fomos buat dia kita maita para kita bele manifesta por exemplo asa los pals kare ser for preliva ia turismo tambah fatin turismo nia nebe ane samos ambaru ita kamar município kare sirania pendapatan ba siranemos liusimo turismo tanto mos ia agricultura dan nebe ajuda teve sami para satu bele manifesta bele kuliah mosba emasira empresário sira selok itu buatnya mandato mas dadaone se extended antinan rua durante tinan rua ne kare saya dah kita buat Hanoi atau continua promove Timor Leste iha Indonesia kaiha Jakarta nune bel lori investimento mai investe barak liutan iha iten nação espera kata etinan ruang larang ne ita krian na kondisyon na mal tahalon na agora ita hintang sem grasa maroma kania kata kita bele influencer masira ne bele mai Timor liu ne be mak kondisyon ita agora ita kriana ita halak konektividade iho sira ita ihaona kondisyon ita ihaona kata siramos liu sisir na estrutura itamos ia sira na ba sira kuliaba kitua kumite kading ne be mak serviço ia Timor Leste nomos Papua New Guinea nebe ita halo na forum business ne dala hirana tanto ia Jakarta ia Fondak ia Kupang senhor ministro mos bahasor direta itania gubernur NTT nebe ita mosu buat hira kana ba por exemplo ita kuliah kona ba mercado frontera ya asawen haudia mercado frontera ita tu ativo na mercado frontera tambah ita rekata ita kuliah eksportação atau wahida ita kuliah kona eksportação pas ita kuliah condição ne bema kita ia tambah itania agricultor sira agora ne nia prepara nia produto ne quantidade ne bema kone atau itania solução mak ita tengah Morris Valley itania frontera mercado frontera e segundo ita kuliah kona ba transporte nebe ini ba ita diskuti namos transporte tasi tanto mos transporte usi lalehangnya nebe tambah ita mos uluk ya tributary kata Indonesia Australia ho Timor Leste nebe ita kuliah kona ba aero nebe tempo badak mos gubernur NTT hal diskusi na ho senhor ministro ita kuliah kata ita to aktivo mos aero ne mak nesam iha oikusi Kupang Letare ba iha Labuan Bajo ba Bali ita kuliah agora kuliah mos kona ba penerbangan ida iha Kupang Dili Darwin ne tol ne benasang ita to ne tanto mos ia tasi ita kuliah mos ro nebe ia mos ia itaninia wakil wali kota ia Kupang tamanya mos empresario ne tamanya mos kuliah orang kota masa ke jalur usias uluk harek uluk ya itu sikiko mas tarona na tidak kita ya ro nebe mak entre Kupang pa ya Surabaya ya mas ita pasajero ne tanto pasajero mos tulas sango tu idane sirato aktivo vale nebe ita mos halo coordenação ho Ministério de Transporte e Comunicação para essa tetan lisensa ne amisa tamasira mos hano inda sanena senhora Dido iha for feira nebe halau iha dili ne saya rasa rekomendasi maka anesan arido iha atu recomenda ba governo ne bere cria condição prepara condição hirak nebe empresário ser nebe durante ne hakarak ma investe ma be sira husu critério nebe ita precisa prepara ka cria condição ne sira bela ma investe ne nebe evento ne ya forum business export ne mak ita diretamente hasurona ho kebijakan nebe hasa decisão nebe durante ne manifesta sira meyakinkan sira ona atau ya forum bisnis tambah senhor ministro ia sira masa decisão sira masih kuliah tambah daruma sira ia buat ira balu lebih mak sira compreende liu atau ya tempo forum bisnis kata dia ame atau investor ne asane nebe kebijakannya ministro kuliah asik ne sira ita hanya esperança mana tambah agora ita kuliah ita hutu governo ne ita hutu governo nebe durante ita hari ini ya por isso makida ne ami bahala manifesta ona ita ne potensibilidade país dan ini ya ba ita kuliah kona ba saya mak bela sira paling best ne nebe ita convida sira mai ona yane além de sira kuliah buka sira niya neutral ne tanto mo sira rona derita nebe mak hasa kebijakan
katak dia garantia ne hasane garantia basira hasane hasane para onsa fotan sirenia confiança katak ia komitmen de cada loja ne atau ita beruntuna bahalo investimento tanto ita bele mai ho quantidade ne mai Indonesia barak mas si bele kari espera be sira fila kari sira kuliah tambah ia exponemos buat dia katak sirah tene katak dia custom muris bidane karung tambah dalam barak sehari ia media sosial nebe seliliu ya había o tatane tiket karung mas sira dia mai hane hamos karung hotel mas karung nebe yani ita comisamos ita organiza katak durante ne hotel lebe mak circulia ne ba circulia katak hotel ita kuliah sabe novo turismo net karon tambah dia mai historico ne ane sana sound sir barak ne maka barato sa Indonesia kare ya jog ne dia katak ne bilan ne baratos mas ya hotel baru lebe karon tambah mai historia lebe selatan katak hotel baru timor ne mus barato ni ya balu ya 45 iya 50 antau produk kita recommend hotel baru mas sirah musak produk sir durante mano kalau hotel caro mas hasne dia untuk dia atau sira mais sir toba si hari maka hotel ini atendimento dia sir fila sir bet kuliah kata dia durante itare media sosial kata bida mores timor caro itu kelas sahabat ne mas sir kuliah kata ami bane ba hotel mas barato pas na to mas ni condição ne ba dia la neve além ne depois sira mos belare itamos ia tour hori sira ba ya tauro belare itania fatin potensial turistik dunia tasini ikan musim ba sira ya hotan ne ba sira belare sira fila kali sira mos belazura ita tu manifesta ne sim Senhor Adido, husi documento sernebe ita bot legaliza liliba empresário sernebe hakar me investe mas menos to horas ne documento sira maka ita bot consegue legaliza atu empresário serne bele me halo investimento itanya railaran Nebe documentos nebe mak hau legaliza hau usia na manatu tone ita moto agora ne por volta be iana 150 legaliza na nebe sira mai hatama palia serve para satu hatan lisensa ba sirnia atividade tanto negócio ba macada nebe da barakli au ita ware ne mak ia sira mai tur tender físico cercar estrada construção de idane balu começa a tu lo que mosirinya konsultania ne idane ma agora acontece ne ba atividade negócio serne ki hada mal barakli ya construção sim tamane mak kita hori mai sira mai forum business ne além de ne ita manifesta kata timormos bele simona mal investimento ya area industri ini para constatar que com a diversificação economia vamos diversificar um produto ita pelo menos estamos pela coreana usi tania dependente né ita tania kata ita né ita ninia produto nebe mak kita bela halo ba ita consumo rasik ne ita ia so kede kita seda ke industri nebe mak atau diversifica produto ne ba ya kemasan nebe dia ita so ya B oke ita bela independen ona tambah are B importasi Indonesia are ni redus tambah ita bela kompeten ita be tambah buat item dia kita buat tidak masing ne ita potensial tetebes ba masing ne tambah ita tasi ke luang depois ita nia qualidade B tasi ne ba masing ne lais tambah masing ne mos precisa tambah dia bahan primer ne ba industri portanto asa ita natais buat tu ne ni produto ne primer ne masing além ita consumo nebe Indonesia mus produto masing barak mestinya ba konsumo dek ne ba sombara ba konsumo ne bela mas ba industri nya agora ni importamos susi Australia nebe ita ya clima que dia tambah masing ne nia wan hira lormatan dia então ninya bele halo eksportasi ani produção ne maka asli tam te bele panen dala hira Onde ita bocernya kuliah ho parte empresário timoruan ser CCTL hana sa ohendian senhor galda daun ha hukalo investimento ia ho cafe ut ia Bali no mas daun ato ia Jakarta onde sa ho sira selu kari sira mas ia interesse entusiasmo ato halo investimento hanesa sim mak politik kita agora ita halo mak ita liusi forum business ne depois buat dia kita mak kita kuliah kona ba business meeting ne dia nebe sira mai la se dilek sira dereta baya município ou posto buat ida nebe mak dia kalau kita dia produto ida município ida posto ida ne agora sira implementa Indonesia nebe
Ita ni konsep tu dia kona konsep tu ni ita sini brilhante. Agora makan garales sirane agora uluk ita mak pemerintah sekolah ita po uluk. Tamba bocerne mak poin dodo ita dulu ita ni be ita ni setor agricultura ni bele ia na esperança bele fokus basirane atividade ni. Tamba ita hola dere ita basira. Nebe circulação osane he ita ne. Nebe konsep tu ni dia ba ita so kedek ita tu halau ne mak di prosesu ne mak gestão bocer ne mak se problema mais Precisa nebe ema agora ema nação vizinho halo tuir ema sucesso los nebe ita matéria com sida ati jukuta processo ne sida ita nebe precisa mak unidade ne Ikus lu mensagem ikus liga ho serviço nebe hanesan serviço nebe ita hal importante atu dari investimento ne ida mak konektividade entre empresário timoruan ho masira rayo mensagem saya importante saya mak kita botar cara kusikela iha momento ida ne sim ao oportunidade temos agradecer primeiro ba media tatoli nebe maka convida hau mene nebe mensagem maka ba itu timoruan katak bida empresário ne diek tetepes ita la pele depende na ba serviço ya governo mas dia kli ita queria rasa serviço para ita liu si bida empresário e husumos ba timoruan nebe maka capital karek sebele berani na pronto para tal investimento di dia honi capital ne bele lok industri kik ou industri botam beta tene mercado barak e terceiro ora sedap ne ita hala aproximação na ho itania kadin serius Indonesia siramos ya komitmento para avançar atau investimento mai Timor e siramos akara serviço motuk mos ho itania empresário sirah Timor agora liu si comunicação agora ita lok comunicação na neve hau pronto para tu ajuda hawan san jembatan ida debe servidor ida pronto mos atau jembatan hat se ponte os empresário Timor nomos baya empresário Indonesia debe mak atau serviço motuk depende sirene pleno business ne hanesa debe kona ba atau husubot rumah kona ba lei rumah atau investimento ya rai Indonesia hau bele pronto ajuda hanesa mos agora halo aproximação senhor Agali kata la fácil mos ita tu investimento ya rai lio também precisamos estudar prensa nebe ita agradece bastante Agali se velemos e preservamos bel hal investimento barak mos ya neba para onsa ita kata osan bele tama banaba ita bele 45 mai itania país dane nebe ita agora ita processo nebe mak kita desenvolve la itania processo de desenvolvimento econômico né importante mak comunicação ba malo nebe hau pronto apa ajuda CCD ita tu saya dulu nih ekonomi ne bele dia ikus limos khusus obrigado ba tatoli nebe mak kubila hau agradeço mal Jesus obrigado barak ba senhor Adido maluk sira ida nemaka entrevista exclusiva ho Adido comércio indústria Timor-Leste nian iha Jakarta ho ne tópico maka desafio no progresso promove produto Timor-Leste iha Indonésia ho entrevista ne espera kata fo ona conhecimento dia ba Timoruan liu empresário Timoruan sira iha ona hanoing atu halo investimento la osteti iha railara mai be halmos investimento iha railiur nune bele parte ida atu contribui ba itania desenvolvimento economia railaran além de ida ne hanesan momento importante ida ba Timoruan liu ba itania povo ga cidadão sira atu hanoing ona uinsa atu produz itania produto sirna be considera potensial tebes atu bele exporta by railiur ne bele hetangosan odi desenvolve economia família no mos contribui ba desenvolvimento economia na saunen no maluk sira lori equipa neve serviço ba programa entrevista exclusiva ba edição no hinian atau loron dia e adeus